La visita de esta mañana venía a sellar el acuerdo alcanzado entre el Concello de Celanova y la Consellería de Educación. Jesús Vázquez era el encargado de anunciar la construcción del futuro instituto, que permitirá liberar la parte que ahora ocupaba dentro de las dependencias del monasterio de San Salvador. Será unha das grandes apostas que faga a Consellería de Educación con respecto a esta provincia. O centro que aquí se faga será un centro de referencia, un centro que teña a cabida todo o posible crecemento que poida ter esta vila e onde se integre todo o que é as novas tecnoloxías dunha maneira positiva para o alumnado e para a comunidade educativa. En las próximas semanas el conselleiro se reunirá con la comunidad educativa para conocer sus demandas. A construción dese futuro centro ten que saír do que é as necesidades presentes e futuras, que dé cabidas ás novas especialidades, ás novas saídas da FP, a novas saídas tamén do bacharelato, da ESO, pero evidentemente teremos que poñer en marcha todo o que é a maquinaria e empezaremos por redactar o proxecto xa neste ano. Que la secretaria xeral de Turismo, Carmen Pardo, estuviese también presente durante la visita no era fruto del azar. Este anuncio deja la puerta abierta al proyecto de convertir el monasterio en un parador nacional o en un hotel monumento. Esa é a idea e empezaremos a partir de que xa se inician as obras do Instituto, ou quizás a mí un poquinho antes, a establecer todo tipo de negociacións para que cando eso quede desalojado se poda albergar aí ese parador ou ese hotel monumento que, de logo, eu estou convencido, e os estudios que temos feito así nos lo demostran, que será un dinamizador, un agente dinamizador importantísimo para a comarca de Celanova, pero digo comarca de Celanova e as terras da Baixa Limia, porque non podemos olvidar que somos a entrada das terras da Baixa Limia hacia o Parque Natural do Xurés.